Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing ang nut kahima soara kabalada ki postnem ban penbiang penkeluj bat penkeladur ya kal yo soara na kabenta kajing mentoy ki nong shong yo bat nong dia nong thiet kala urlong ha ka khat khandai tarik uno pra ar hajar ar puar da ka bapli ya kajing tei ni ka market complex ya kabalat tei ha kajing lut kabalong sau kulur tingka ya kani ka market complex kabala ai kerteng yo ba soara kabadeiru ka G+3 building latay nakamang tingka jang katana Tribal Affairs ka Sarkar India. Kabenta kabahapo jang ka market complex kadai ka jakayang kali katba siya jrong pad de kidukan ni kibasa kumbah nyaw pauteli ya kibalashna kerpang haman la kimala kibala biang ru bat ki boarding elektrik. Lawan Manpli ya kani ka market complex do ba Hamletson do ling menteri bedikmi ya katanan community and rural development ka Sarkar Jilla ha ka jingya dan lang uba Samden Malnyang MLA ka Soyong uba Gavin M Milliam MLA ka Sora uba PT Pasa project director DRDA uba Elkinjing SDO Sora civil subdivision ka Kong G Omdor BDO upa IM Maremdor IM Khanna bat kami IM Sis IM Siem saat kahima sora ki ofisar ki menteri kahima ki nongelam senong lambat ki kun ki hajar. Dia nak kena cuma dan kemudian tersebut macam percaya dia tapi ada di bawah sora apa ngejep betul dia deh. Namar bayo soba hagi por ke bamuswa ke bangitin di bawah kadai lemba ura so jong ura maka kadai tak ketika sungkai ju muswa ngitip kayo sedang kayo len bat nak kayo len dan ura dan ketika sungkai ju angin nak kata kena pas di bawah kinong kit ng pet bro kiman kit ng hang jaga susu tay ba de na kala ng tonoren ba sayo iten so ra ro de ka ba so ra nagalian ng ko office siya habang ilan kata ka norma hagi tio brother ida persau ya kuwal angni kamtam si bagi kurang bagi air boleh berkembang jadi yang dispon musim jadi klub musim yang pihak ada dia punya kita buat tunjuk dia kan department di bidang mata ini dia tang ini negeri tuan anda dia sebut tang kali kalau nak dia jogi office dia cepat tu kata bikin orang jogi oversize ni bagi dadan nanti तो शेमी ती सारे बोल बागाने लोंग अयो बोल उसुबा तो भाई कना तो बल पति नमुना ini meyu देश बन नंग बागन इश्य समयो लाबिया शेमी बागान कमगन मजों लादे खंडित पंच बताए कि भगवान का प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट Layo is funding led by the Ministry of Tribal Affairs, Government of India.
Lengkap Artikel 275 Subsection 1 Kebelah Mam Constitution Contoh di India ini Kaum tamnya nak mentai ripat Kishirkas dan Kishir tribe Bersama kaum tam kiri kain North East India Berarti yaki dari situ penyerekat yang ini kiripat berwepat jenderal negeri India jadi berbagai kibul bagi program ki projects kiba government sanction lengkap ini artikel kini ke building kini ke yau bagi yau boleh mentar sekilo kedai sebentar berkini itu jangka suarga banyak berarti facilities ki projects esok berdialog kita tak jadi baru mengenal mengingat terdekat kadang berkewek panjang real hateri jangi berlaku. Di kalau kita kenal, bagi senang berkali ayo building company, kayu kalau standar, bayar berjuk jangi ini impor muda. Mereka lihat bonus jaga bagi tanya kasih tanya mana jangi impor mereka lihat kayu, lah senang kita kayu tin, kayu tak siang. Kiyo menunggu keram, kita jaga di tanah, kita jaga di kod, kita jaga makamnya, kita coba. Di taman kiyo upah selap, hantam kumsudi seorang menuju selap. Taman terus kiyo aktif, betul, yo harus nela, jeh, kita selap aktif, lagi yo ni naik kiyo, harus kita terus selap. Tiada ayo kemudian kiyo, kalau mau kiyo upah selap, upah kreat. Korban syet, korban kenal, korban asal tidak kemudian. Jadi kita kita seorang ayo taga tahu soal itu nak tiang. Ayo masih kemudian ayo agak lain. Dengan tentu baik skim sorgar dan kerja terbaru ya skim sorgar. Dia masih merupakan skim sorgar. Mereka ada yo di pos dan kita conditional dan kita akan menaik juga dan Islam sudah pada ketemu kenal macam biara Islam jadi yang skill lo pintar untuk meningkatkan di sekarang yang skill jaga punya development Islam lo susah kot lah dan mata kalau kayak itu kan bayar kan projek ini ayah menjadi berkorban Koi kumna kedua hingga kalian jom sim kenal jadi masyarakat hadir mana kalian berjamaah Ngelakoi sekat jom jinjau hadir bukai pa ubun barang jom kesara konsumsi raibet bentuk yang ini dan ini lingkor hausnya masyarakat ngelakoi ke kubai ke jalan hamte ko mau kedok yang inang yang senang berkumju nagalian jom office jom masih masalah berhakatan jalan Ginayo apa ni tian, ya tay, ya pilih jimut, ya kiri baru, ban bersam manwala walendi, kumno ban kecil, ya kini konsumsi kebaik bersam. Pada kata kecil kita tay, lala basau teli kiri bahak madu, kiba nagalian jadi nama senang kita pensau, berkita ini apa ini berkata cukup baik ya. Katana jangka puli kami, katana jangka linti sektian, katana jangka umpah puni. Ini kisah tadi ini di mana kalian jangka nong senang dia pensau dia penpak, mana kalian kerja ini kumno nikmat, hari ini kerja kemudian bersama manwala linti, kumno berpeluang. Yang ini jinan kami bahak madu, mana kalian jangka nong senang dia pensau. Hoi hausnya masyarakat perang hakalai pun tadi jompunai bernyau jomsnya masyarakat perang nilayo panwan berpendap ke inspection lengkap lang berpair berkiri-kiri menteri berkunjung di officers nagasanak CNRD hagpang nilayo berpendap ke survey benai perang dia berpendap ke DPR nagam syadam but they attack that operation jaga dikira bagi lampu proposal bana kalian kacamah ini unang hikmat ngapen snow hakmat menteri damba hagawai bagani jindan kam ke hakmat ke bana kalian
jom ipain Freeman ila Pensno banagalan ka jom masuk buram sida deye menteri ramba baklem sudah pernah yang di Pensno ka jom umum itaman bagaimana kampen so kuma cucu kalau tak hapo license wala nama cisha ikijie ibabun kepada kalian jom kontraktor dan kalian jom komiti yang mau kajipi jom EDC ila cisha ikijie ibabun nagadaro jom kejiwan hikmah jom blok COVID-19 usah ajar aku berajar aku ini labun gimana lah harus bersange yang kajin rekam Negi sokmen sibun bana kalian ka joki la don dia kata kecil di la sim dia ka shisha ban ben kitana bakani ga yo bagi dia pendem apa por bobia nang baganom ka jimen toy na benda pun dihaja joki semua soal ini berboy ban kasir ka ban kom ka yukjam ngamma ban klan ban ngan yang pun sir sedang soal kadai jaka sedong ka play ro ka ku kerpang ya kadai ka sedong ba hiba sorahi baro kawi ngamla banlan ngapule ha ka class 1 ya ka story jo ka jingya sep thom jong ka hiba sora ka manswa ka jingya sep thom ka ro ka shongset ba ka phawa gumno ban chop ya ka thom ba ki yo banwa ban kilapan paulan bahagia skiyo pasora kalau ke pasungsit ke jingsiat ban ka yau kadi kecil ban giong ka jingsawa kami na ka yau pasora ban ka jingsiat thom kapal kelan saudom syaki gram syaki riak ban syaki power ngakan mau dijule kena lalu nganyoi sedang solat ada mentara yang hanya kum bangale to soyo constituency ngasgo non bapi non sedang joka hima sora pile ki priyo ibalaga hakitu ki bor ibalale imi jongi tu khana ko ni meswa ijule yo sora iwe amun nak sedang jongi nanti na soyo ni kon ka umsa habaki letyo ina le shami te no letyo mano letyo namar ban thiet thiet dum yo ki we ki yo de ta na yo ba so ka chingat ko ngum ba prakanta ban le prakanta ban wa ban kin ki ta ban kam tam me ka ka kan ke di ban kam tam nama kayo khulum ka ba biswa ni ki khasi mas ka khulum ni ai ka bu hadien na ka be lam kedang habai ka kan lada ka khulum iwe ko ta ke tu snom ada khabian se iwe patai siyo sora khap le pan kelim kata ka yo ba sora kala suksin hagari khasi jaya jadi barokoi bangka pau ka khai ka patai ban ke le ka ri ko macam ni dia kata ka dhaka ka salhat bahasa Bangladesh ngayo i makna jinsong set joka de yo ban hadu hati bagi missionary menuju bicara kami kasar ka tip tahun kami yang kemudian hari memilih itu tip habau tip pak ada stingum aku sanpro to por la ai sam sam de ni ban la patre yu sacha kata ka ada ndai kata lawan biasa kami jaga pak samlim kadang ketika sensilat apa like renggo kaum baka kira penyo ante si pokro kata kombai atas plastik like renggo mau ba si pokro hak kayula jangan ngipi kasurok kalenti kasekian ko ba ni kabaka pa ko ni hak dekat konstitusi pi ndai bakawan dei unonyam wadang ketika kli ko ha yang dilengkap tempat ba baca kakiu komba kalau ni ni kayu kadang terbenta ke bakhawa bat liyeng kesen ke jongan imej ni de gatina po perda natin pora po pang sunawan po perda bat itu ina
Dengan kata kabar kanyosnya ilawan mansum yo hari itu seorang ide kuat kanyosnya berkata ide kuat. Badai ma kaki kekamai baik kamai lagi dari seorang. Iyo pan he dikikun, iyo berkukasem, iyo kebangkiti ban iyo tu ban penting jom yang ikut berkoi mana kan sekarang. Tikong bagian dengan mengenang. Nampak rasul ketika kamar juga berkuburan, anai, yapi, dosa cuma jom yo seorang kerja kerja mekanisme. Nampak kayu, lakalong terus kayu, lakalong kayu tu ini kayu seorang. Kemau kadon kebentar kerabat haji yang sudah diberi. Yang pemilik bikin orang dalam bahasa dalam kayu. Kibuan berdi berpen, kibuan berliangi mereka mahu terter. Kini, ijengi, kini kini bekerja, ya kaya kesel menjadi para kawai. Tentang kata, kiau ini masih ketika badan kami, kebaga kalau tiasna, badan haman kawai kaya bekerja, ya kami kesel menjadi. Pada setelah tiba sambil nakrak habis bagi yo seorang mereka berkenan beberapa jangka. Bagi pihak ini tiba kayu seorang yang sudah kalau menurut lembaga kejuan ini berbuat kayu seorang lagi yang jelum jauh terkedur kayu seorang keberim. Pada pada kayu yang ini kayu keberteman. Kepala teh kayu coba saur dengan lemba kajian baik bisa juga Ministry of Tribal Affairs apa artikel aspek yang besar ketika dalam satu ketika bisa nampak Ministry pihak suatu kepisa kawan hidup tu hamil posara madong bahaya Krishna kayu kerana kepisa batas tim kawan lemba di Tristom UMB